Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami, patumtum kato taniw katantan, in kahalan na to, habiyaon jaman, mayo na to bidda iban si mga tatluan kapatantahon limabay, in kahalan sing kita, bialo paragbos, ini tagna na limahil impagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taftariku ummati ila 73 firqah. Mapulakkan at dalawang nin umat ko pa kapituan tagto katumpok. Matarang nain mga sila in Yahudi, kapituan tag-isa, in Nasrani, kapituan tag-2 katumpok. Mahita kita na kabisara simbihad to, sabab hajaman bihaon, tiap-tiap tisulakan din kato taniyo, amuin nagmaaroy kita niyo paginhawabaran na to, nagmaso sa kita sin parsukuan takarna, in pag-ibadat pa Allahu Ta'ala way makaiban kato, way makatabang kato, isa-isa na to umalup pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa-isa na to magpaamo sinhinang na to, magpakugdan pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta timatay tay roon haamoy intiranan piatarang sin daak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hangkan kita maka bisarabihad to bukon na sadyain pagmaaroy sing kita tungod paginawabaranta amo na hindi madyato halaw man sin ini hula na to amuin patiyo bihan biya luparagbos magpakita sin pagmarayaw sarta manawag-tawag paghambuok manjari doon hayan in guwa niya injatuhan niya bang kita magpajato na sinyad to gaman na hikapulak kanat sabab kaniya-kaniya biya mga nagtatali sinhikarayaw hatumpukan pakaniya karena biyayaon magtataod intumpukan sin ini umat Islam nagngangaan pakanya singan sa lingkat-lingkat buat malaingkan wala nila kaya hatihan wala nila biya mga na pikil marayaw tiap-tiap magngan kau in kau tau marayaw doon na yan kitaon sin Allahu Ta'ala wang kau matan-matan bariman patuhan na kabayaan sin Allahu Ta'ala, tumarang kakitaan niya yung pag-ianon mo in ikaw nagmamarayaw. Labi-labi na pagmarayaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inyan, parjanjian mo, iban sintuhan mo Rabbul Alamin, ubos kau simapa, harap ka niya sinuay pagtag-ipunan mo ro kayong buat malaingkan siya, na mawayatod siya imingat, bang matan-matan kain, daawa mo yadto. Nasobyan, pakanya kita niyo magpaamo sin hinang. Naman jari kalamukayan, pakita si mga perkala amuin, ini masaikbot kita si mga perkala, panawag-tawag papaghambuk sa kalimahinang sabab, ikapagpulak kanat. Bihannya, na intuhan na to Rabbul Alamin, nagpatumtum kato taniyo,
Surah Ali Imran ayat hanggatos iban ipupat. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Diita doon hay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala, ha mga bariman, lamod na roonin nagdara wa bariman, matan in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si mga sila nagdawa bariman, na laong sinallahu ta'ala, pagpaon kamo, ya kamo mga bariman, amuin, ini tumpukan ini amuin iaangan-angan sin Allah subhanahu wa ta'ala mapaon si mga sila bariman karena di matag bariman inhambok manusia bang siya nakapuklas daing haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban daakan daak sin Allah ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini dia daot sin Allah ta'ala tiap-tiap tisulakan dahing ha mga ipon niya nagdarawa bariman amin matan tuod in kabtangan nila in sila mu'min sarta in sila gimugunggong halawid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mannallahu alaihim bil iman wal i'tisam bihablihi. Amoy yung gimugunggong palubid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tuin biya mga susukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha amuyin tumpukan mabaya maghambuok. Humambuok harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyin humambuok doon ha amin lubid sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari muklas din doon. Pag yanun lubid, amon inaakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, inaakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon doonhan, puklas sin hinang, amuin hinang, kakuyakan sin Allah ta'ala, piag ang gautaan mo, inbukon inyan katantan, madawhat mo in kasannangan hadarat sin Allah ta'ala. Nabang muklas din doon hayan, na tanto na sadya, ingwa mo, dito haamuin karukalan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuwing kabayan, sintuan na to Rabbul Alamin, magpaon tumpukan in tumpukan, yad'una ilal khair. Manawag-tawag, paamin marayaw, piag marayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Unin pagyanon piag marayaw sin Allahu ta'ala, uno na pagkadadyan hinang, hikasuok sinambuk manusia patuhan Rabbul Alamin, iban makalayo kaniya daing harukal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sab may tabiita doon, wa ya'muruna bil ma'ruf. Pagpaon, tumpukan, manawag-tawag, pa amuin matarang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sing Quran iban sunnah, iban doon hayan amuin laung ta matarang ha mga tao tagaakal makahati sin sara amuin in hipanawag-tawag nila daing hatuhan Rabbul Alamin bukon daing ha ini tumpukan amuin hinang-hinang din di halaw man sing gumini pag-ubos kita'y naghinang sara kita'y naghinang aturan bukon aturan din ha Allah subhanahu wa ta'ala na amo yan wayanhawna anil munkar iban manglangi din hapyag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya amin mga hinang piag mumungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di niya kabayaan jumatu hati niya katahan sin karuluwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala katahan sin amuin makarihil kasatuan
hatiap-tiap ti sulakan si manusia amo paka laungta ini tumayma kaniya in amoy in piatudjuhan kabtangan sinambuok pamangi misan amin tao nagkabtangan pamangi banghibalik kanyang kabtangan niya maun kanya marukal na siya di na siya makatayma amo yan nasabyan pagkari makatayma inabuk manusia sing kabtangan mangi na ayaw na kita ini timilo sin mangi parugaing dengkato. Bihanyan in sa lingkat-lingkat marayaw amuin pag ini biyaksahan sin tiap-tiap ambuk dengkato tanyo mga kataw tay manghuran hakama Islam. Amuyan to na yan biyabay ta kato tiyawag kita niyo sin Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku na panggayunggong kamo anuwid sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamo magpulak kanat hati niya tiap-tiap ti sulakan den kato tani humambuk kita madto bangharap patuhan Rabbul Alamin di na to kagunahan mag-ison amin laung ta bihainin hinangon na to karna aw nasal aturan den hatuhan Rabbul Alamin bang unuin hinangon sing kita in tiap-tiap waktu rumatong aw hinangon doon haon asal piya tatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam imapatot na to batukon hinangon hawak to yan paamuhon na sadyasing kita in hinang doon haamuin napatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam nampan bihaon bukon na wa'tasimu bihablillah imbihayaon wa'tasimu bihablin nas na panggayunggong kamo paluwid si mga manusia amin nyari halaw man sin gumiini bihayaon na inyan wa intuti aksaraman fil ardi yudillu ka an sabilillah laong sintuhan na to Rabbul Alamin isiyo-siyo impagtaatan mo sa taod-taod ding manusia iurol mo magtumari pagtaatan inyan amo na mahinang sabab makapuklas na kaw daing hatiranan harap patuhan Rabbul Alamin kana sila yan in dimihil kay mong kalaungan daing di hababaw sing gumiini sabab aun waktu inipangdaak nila ikaw in makananam sing kabinsanaan in kapaiddahan katan harap pa amin di maak bihan yan mga kataw-tay manghuran hakama Islam. Nasabi ito, pagka kita riyaak, paauno ni mga ini, mga sila-sila, naaon tumpukan, naamuinin urulon na to. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhawna anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Na, bangyad to na padyato na to, kita niyo na in nagparuntungan. Paruntungan biya din. Kana imparuntungan sa lago-lago amo na indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haksin ipon daing hatag ipon hatat kala in ipon timukbal sing kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala daing di halaw man sin gumiini. Namo yan ito mga kataw-tay manghuran hakama Islam. Inayat siyabot na to ini, amin panawag-tawag sin Allah Ta'ala papaghambuok, hambuok da ko man hula, in amuin na mamaugbog kaniya. Bihan, misan pa imbihayaon, akon-akon, biha di katiyo-tiyuan muklas na isab, amo na in hula Saudi Arabia, yaon kanira in amru bil ma'rufan nahi anil munkar. Ini siyabot ta ini amo na yung sa lago-lago ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar amin manawag-tawag pa amin matarang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban in kita manglang atawa mamupo doon haamuin hinang piagmungkar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta liyang kita sin Allah ta'ala sumuno ayat
hangga to si manupat. Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun azim. Iban ayaw kamu magpaon sintumpukan niyo biya sim mga sila na hinang sabab pagpulakkan at iban pagsulang manulang haantara nila na sinubos na matarang na ni maog na yung kakitab-kitaban sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatas sin langit diarasing ka rasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kahinapusan nila amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos doon hayaon sumulang sila, magpulakkan at sila, magsulang manulang sila na mga sila yan nari makadawhat sin kasad nangandeng hatuan Rabbul Alamin buat malaingkan wa ulaika lahum adzabun azim. In sila yan in hirihil kanila sin Allah Ta'ala siksa sa lago-lago haadlaw akhirat mga katawtay manghuran agama Islam. Naamoy adto in subay amuin ini pagbulirayhan na to urulon madto-madto hasupaya ando kaylo di kita niyo ini malugi sinlugi amuin balkala-kalaan haadlaw akhirat mga katawtay manghuran haagama Islam. Karena misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato tanyo hambuk hadis biyayta niya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la ya'malu amala ahli al-jannah bima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu amala ahli an-nari bima yabdu lin-nas wa huwa min ahlil jannah. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunalon nato lang ni hambuk usog naghinang niya siya sinambuk amal amuin amal harap pa sulga imaksud niya sumagawain niya on katan amuin biya mga iaangot sin manusia ya undong nabigi jantong nila mimikit biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala piya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ahlin nar insyayan taunar ka mahita sabab labi makaingatin Allah ta'ala bang uno'ing kignot sin bigi jantong sin tiap-tiap maghinang uno yaon tulus ikhlas ka pa Allah subhanahu wa ta'ala inhinang niya yaon daakan kasin Allah ta'ala atawa daakan kasin manusia kaniya pakita kita hadja inlo paragbos sininang niya hinang sin tausulga sa sumakawa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insiyan daingha taunar ka wa innar rajula la ya'malu amala ahli an-nar bima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Naaw ni sabdon hayan hambuk usog nagamal siya sinamal aturon sin taukatan insiya ni taunarka bihan hadto hapangita si manusia insiya taunarka na tiutukod siya madtumari maita sabab limalamod siya ha mga kamatauran sin lubuk ini kalubukan sin manusia maita sabab in maksud niya kailo hasupaya siya makapatumtum sin pag-ianon ma'ruf matarang hasara sin Allah Ta'ala iban matarang hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ubos doon hayaon maita siya mamukay maun karena mabaya siya kailo magpatumtum doon kanila amuin bisan dakuman mamahita kanila inyaon bukon hasara in mga hinang nila yaon na kalukalo kailo in sila makapinda daing haamuin
hinang nila bang sila makapatok magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi ito biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min ahlil jannah, insiya yan tao surga. Sebab biyayta dari sabihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadugaing hadis, laung niya al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitun nas wala yasbir ala adahum. Na inibiyayta dunhaon in sa lago-lago madawhat sin ini tao makahati amuin lumabukay siya hakalubukan si manusia sa sumabar siya sin uno-uno na tutukasan sin Allahu Ta'ala kaniya karena in siya mabaya tumabang karena sing kasila sa halon simbay jantong niya hatay manghud niya labi-labi na bang kampung niya labi-labi na bang ama niya ina niya doon haon namin magpatuntumtuod siya bihan bukon siya maakoy bukon siya lumagtumpukan ha mga sila aming bihay ni amin hindi na makapasampay sin inipyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narunhan laong niya inamal niya yaw na pangatod sintaw karna intukod ka niya in siyang taw narka na karna iniban niya katantan amuin nagsusumad dya iban sin siya yaon hapangatod nila taw narka na inyaw na pangatod si manusia in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ahlil jannah, in siya yan tao surga mahita kana sin kalaguan sin tutong basan sin Allahu Ta'ala haamuin ini manglang daing hainang mangi piag mangi sin Allahu Ta'ala manglang daing hainang piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan mga katawtay manghuran haagam Islam. Asabiyad to subay kita niyo doonhan maayad magkita sin tumpukan bukon yung pagyanon tumpukan bangkaw imian na in kami ni halawm hidayat na sin Allah Ta'ala katanin tumpukan na to ini. Nabihan yan. Napag-ubos inyan kata mangkaw imian di siya maghihidayat baha bangkaw imian na maginang nakaw tumpukan ini kaw hidayatan na kamu katantan matan baha yan hidayatan na kamu atawa tukasun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala kitaon bang matanin kamu halawm hidayat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawtay manguran na kama Islam in subay ayaran na to in baran na to haamoy in himinang sin hinang ando kaylo amin bukon mapatot hinangon sa in kita tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita magmarayaw roon hapiag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay siya tulos ikhlas harap kaniya amo hindi kita limiulakad dahil hakabayaan sin Allah ta'ala iwan tiranan sindaak niya amo na yung pamu na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mauli doon na hadya kitahan tumubdob in waktu talong tabiya mga ini mahaupo karna biya lupa dagbos in liog sin kami ini biya lupa ragbos aon si Magnat nari na ta mapahabain waktu ta manghumbay na ako kanyo katan waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala